July ni som thung Times of Mizoram News Analysis clear tu te chibai zan inchu thutam soi kan tum lova ama sabera High Court sen so tur kan lo tuak ve theinan tia tanpuina kan la khom mek hi video kan clear mek chunga apedu ten an pek theinan kan hantar lang leanga nimin khan High Court fee sen so tuak na tura malak na hi kan ti chuaka video top lama kan soyawang khan atop khenga en lo te chuan kan la phelo mai theya tin a hria te po khan poisa thon na tur kha kan revek ta chuang lova High Court sen so engemotal kan lo phuruk ve theinan Times of Mizoram lo clear thin tu ten kan phal ang ideng khomang umhyang ti in account number Gpay UPI te kan hantar lang ve thor maya video description le comment masabera poisa thon na tur hi kan da a tin QR code scan du tan po aling kanda boka ti luina aom lova kan phal ang kan unaw mi pathum ten ro rel na dik an hu theinan an aya ding Supreme Court ukil lom mantur ideng kho mang u kam ti ani e min phal engemaza tin kut an lo rol ve to a video kan siam le huna chuan report kan pe thei to tura kan ngaya tin QR code en na linga khan poisa thon tu le an pek zat te zan lama kan da chuak man to kan ring he thilatan kan ti ve thayo mani chuan I han deng khom zel tiang umhiang Kuki-Zo Council apiang le ta thupui kan zia dana tang ringot po hian common platform din kan harsat zia alanga he channel atang po hian ITLF le Zo United chungchang Zo United din ani khan commentary kan siam to a buaina polom sa indigenous tribal leaders from ITLF noya kan thokho thailo chuan Zo United ani wanga kanin lungrwal dial na chantur kan thelo hrimani tuna amasa pani te holin Kuki-Zo Council apiang le ta a pol tharani angin aru langrota han comment hal chiam chu ati chi lutuk lova amaro chu ngoi san tur chuan kan ui angrang si a ain buk tok velin tlem tal chu chip zui hlekila kan chak phalawani point kan chak lona tal hi chu kan muthiam ve ma na Bible chuan minghlui hnol na le mingthar sak na hi akhup le thal anga thil danglam ani thina ringtu ten kan enton tur niom tak ani line Manipur zofa tero kan dildu min si lovin mingthar invo a danglam kan tuma mingthar ringot chuan koi ni khat po min nu kal lova Zo United po malsom tu aya malsom na tiang lekin azuzi ta a Kuki-Zo Council po hi chutitaka min hui khom thei turin ka hulo zep thua chenglo minga kan buai lak lo to a kan la buai zel don Abrahama pa chu choi sanani ti atanga Abrahama nam chitam takpa ti kha kan tun lai zofa te khovel nen hian soizom thei tak tur ni in alang amaro chu ke chu secular lam zirkani a theology lam ero mani rom chuak bak soitur ka revelem lo zo na thak Mizo zofa ming choi san kan tumna hian ming thar kan mamwa eng pol po ding se chitam takpa nam tin pa ni thei tur pol kan mamo Zo United hnuaya hruai tu te zofa te ta na pa tling thei lo ho kha Kuki-Zo Council hnuaya pa an tling pha donem ni minga kan buaya adik kan buai lo kan ti ani point adik thau ka thlop ve ve minga buai tribe te nau te hi minga an buai lova damle tlang khata kan lon chwa hun tur an thlira atam jok te chimral an hlau wanga lau thong mai mai an ni minga kan buai lo ti ho hian zo kuki atel lo chuan an du thak lova a buai ber angalang tribe te po chuan Kuki-Zo Council an thlop ta thawa Zo United ang bokin a thlop chu kan thlopanga ma se chak taka akal tur hi ti sukuk du pol kan omle tur hi ral khat atanga kan hu thiam vedan ani maya aum jiani taber chu hruai tu pa ngai vek pol hing thla ka wanga zofa te dam tlan na tur tribe tinin kan la hu fia phalova nam tin pa political platform kan mamo ani July ni som ni pakwa khan mar unaw te khopui rengkai Rich Auditorium tribe apex body te kal khom chuan Kuki-Zo Council an poma
July ni som ni pakwa vek khan Thado Students Association General Headquarters chuan thu chua an siama Kuki-Zo Council chungchang nen in zomna anai hran lova amaro chu Kuki-Zo Council kal chhozel dan tur anghong lowani chuan thilmak atling ta ve ang Thado Students Association TSA General Headquarters thu chua hi avain tarlan kantum lova apoimo berchu kumsang ni som panga khan Thado conclave New Delhi a anlo nei to a chu conclave in ron khomna chuan Thado tribe ani emo Thado tribe apex body le Thado nam organization hrim Kukin pi Manipur hnuaya anom lo tian puanga Thado Students Association chuan Kuki hi nam phua chop fake universal tribe antia thiang le thiang lovin kumsang ni pathum khan aron pianga kumsang ni som pakhat census of India data ang chuan Kuki inti himi sing ni sangriat zathum som li panhi lek anni Thado Students Association thu chwa chuan atia Kuki chu nam in kona phua chop satya pomtlak lo anti ve tlat mai ni chutiani chuan mi sing thimbor vel lek du danin zo united kha Kuki-Zo Council achwakta ani thayangem Thado Students Association General Headquarters yan Kuki an pomlo thuringot soilovin Mizo nam chunga anom le omlo ronti chiang sela kan har satna hi chinfel thai ani kan ring tlatani Thado Students Association thu chwa point som jinga point sari nakha tunlai kan buaina bulber hi aru langin an soifia a Thado te thlir dana adikani mayanga ma se marti point nial natur an thebik lowang point sari nakha kan han thur chuak kuatanga Thado mi puijinga Kuki kan nilo ti ngai dan aron ir chuaka Thado hi zo inpum khatna tana dingtlatani tuntum Manipur buaina hian Thado Students Association hi zo tribal ti mangma saber ani he a amaro chu Thado zo mis mar Mizo le adangten Kuki-Zo hi anpom thailo achan chu zo nam hnuaya Kuki te chau a huwa wangani British huna in mu sitna trong kuli kuchi kuki Bengali tonga lo fa sal chia lo soina niom tak hi kan pom lova Kuki anga min lo ko hi ti swalani anti point pariat na any Kuki tribe tia schedule tribe 1956 or darom kha atlai lutuk ma pai angai ta hle ani anti bok avai chuan kan tarlang vek lawanga thil chiang taknita chu Kuki tia in chal ho hi Thado te niom takangai kan tamang ma se Kuki ti anlo du mia lo ni in alang Thado Students Association General Headquarters chuan zo tribal andu viaulaya Kuki kuchi kuli ti in sap howin min ko tia tangsaru te hi mi sing thum ve lek anni chuan engwanga zo tribal Mizo tribal intimai thailo nge kan ni zo united hnuaya lam thailo ho kha Kuki-Zo Council hnuaya lam kan thai mel tat lo achan chu khuang te le abeng tu khuang pu an lapa ngai reng dona hladang sakpo kan tum lo hlangai Kuki lian zel ro ti hla ringot hi chuan a huat kan po tamhel lo tuntumatan du tok le photila description le comment a lom chungin ron tho ve ta che